Tēnā koutou e te iwi wānui uri noa tō tātou nei maunga, tēnā koutou katoa. Nō reira, nau mai oki mai ki te Wāpā Rika Rika, and welcome back to Te Wāpā Rika Rika. Of course, probably in the last 5 years, the South Taranaki District Council have been in plans for building a new library. And on board with me today, I have Reg Koro, from the South Taranaki District Council. He is our Māori liaison. Nō reira e te tūngane. Reg, tēnā koe, nau mai hara mai ki te korimako o Taranaki. Tēnā koe te tuahine nei te mii ki koutou, e wakarongo nei ki tēnā ngā reo o te kāinga, o te uru me ki rā, e noho ki te poho o tō tātanei kāinga tēnei watonu. Taku Māori ngā nui ka pāhu atu nei ngā mahi pēnei te Ramanui o Ruaputanga tēnei watonu. Nā te mai o tō tātanei kaunihira. Hoi ono o tāku tuatai o okina maari ki a rātou ko uri ki tua. Rātou māpupuru nei ngā ringwa i tua. Ai rā ki a rātou katau. Apti atu nei ki a tātou ngā waihotanga ngā uri atiki i tātou mā e taki nei te pue u tēnei watonu. Rire hau. Pai marire. Au marire. Nō reira, ka whiti mai a tamanui te rā. Nō reira, ko te tūmanako, ka whiti haere ai, a tāua nei kōrero. E o te anō rā, ka hoki ki te kaupapa, so we have a new library that's being built in Te Hawera. Can you just give us a brief background on the new library that's being built at the moment now? Te reo e rua, te reo prawa. Reo rua, kei a koe. I tika rā, ko timatahia tēnei i ngā tau e wā ki muri. I te taku okinga mai ki te kāinga, ko timatahia rātou te whakatō nei te kaupapa, kia anga nei i te ware puka tuatahi. Me era ngā āuatanga katoa, ko tu ahurea, te ahurei, e tāpiri atu ki ngā mai toi, ki ro i tēnei o ngā ware. Ko te Ramanui o Ruaputanga te Tingwai, tēnei watonu. Ko ta paina e tō tātanei koro eke tūranga pito. Nāna nei tō mai taua ingoa i rungi tērā o ngā ware. Ko te tino kaupapa kia āngai nei ki te pōkapu o te taongi tēnei te wharehau, te Ramanui. E āngai tērā o ngā ingoa te Ramanui o Ruaputanga ki te ahi kā me ki rā e wakatō, e tāhuna mai i tō tātanei tupuna kuia a Ruaputanga. Kia tono mai ki te tini ki te mano kia ara mai ki tō tātanei kāinga wānanga ai. Tērā te āuatanga, te māramatanga o tō tātanei ingoa kua iri nei ki tēnō ngā ware. Ko te roanga, tata ki te 300 mita te roa o te ware, o te ware au. Pātata atu i tāpiti atu ki tērā ko te wāhi unga waka. E rangi ko te nuinga o te ware, o te wāhi, mo te ware puka, he ware toi, e ware kai, e rā mo katoa ka unei ki ro i te ware. Tata ki te aira. Ko ta i mano ono rau ngā mita te roa, te rahi. Wow. So, e nui. Me te Waimarie e tā mātou, tata ki te 8 miliona tāra te utu. Kua tākoha mai e te TSP Community Trust, i te shovel ready projects, e te Corona, me te pūtea kua kapo mai e mātou o te kaunihira kia whakakiki nei i te rerekētanga. Koe anō, koe rā te rahi o te pūtea kia hangaia tēnei ware hau. Tēnei wā tonu ka tūraki nei i ngā kai patu ware me kira, demolition crew, i tēnei wā tonu. Me tō rātou nei maia kia whakatō nei tēnei ngā mahi uaua. Taku hari taku koa kia kite ai i tō rātou mai
kia ngāwari are nei i tēnei o ngā mai nui. Ia te pō ka mai ngāta i ai rātou, kia kawea te nuinga o ngā mahi tūruki whare, kia kore e pātu ki te mininga, ki te āpori nei. Me te kiti ngata o te tini o te mano o ngā kai kite, kai mātakitaki me kira, e tai ia pō, kia mātakitaki atu i a rātou e mahi nei. Koe taku mihi ki Jurgens, rātou mā e tūrakina i tēnei o ngā ware. Kātahi ko te tumanako ai te mutunga mai o ko i tātea. Tai atu ki te wā o painga wāweki. Ko te tumanako i taua wā ka timata tātou kia timata i te hanga ware, te ware hau. E rangi i tēnei wā tone me maumara, mai tātou e pā mai nei te mate urutā, te tō moritanga, te pōturitanga. Te tainga mai o ngā rauimi, ngā tapu kia taia e tātou te hangaia. Me ngā mahi o te kai māhere me kira te archaeologist. Tana mai kia kite ai i te whenua, te wāi, o rau i nei i ngā mea o tapito, ngā ore tapito. Kia mōhio pai ai, kore nei ngā taonga tapito i reira. Ki te mōhio i tēnei wā tonu e, kore kau e rau ngā āwatanga. E rangi ko tāna kia whakatō nei, kia whakakiki nei te rau ngā wahanga kia mōhio mai ai ka tai e tātou ta are. Te kawe nei. Ko tūhono atu rā ki ngā iwi e wā o te roe. Ko Taranaki Tūturu tērā, ko Ngāru Henerangi, ko Ruanui Mo'uau, tai atu ki a Rauru Kitai. Ia rātou katoa e tautoko nei, e manaki nei, e poipoi nei a mātou kia hāngai tēnei o ngā āhuatanga o te ware, kia aro atu nei ki tō tātanei kōrero onehe, hāngai atu ki o tātanei mai ātoi, e rā momo katoa kia wakamana nei i te mana o Ruaputanga, o tātou, o te kāinga. Hoi rā, hei te mutunga mai o te tau nei, ko te tumanako kia eke a mātou o te kaunihera ki ngā awawa, kia kimi nei tēti i kōhatu hei Māori tū, o tō tātanei a ware, me te mōhio i ngā iwi e whā, ka haere rātou ki o rātou nei awa, ki tērā ahu ko wai, kia mau mai nei tētai kōhatu Māori, kia whakatō ki tō tātanei kuaha, ki tō tātanei whakatakotoranga o te ware. Ka timata mai tātou i raru i te manaakitanga tātanei tupuna matua. Kia noho pai ai, tira o ngā mahi te hanga i te ware hau. Tēnā koe. Me te maanei o ngā kōrero kua takoto mai e koe. Nō reira, ka hoki ki au ko ētahi o au kōrero, ko te mea nui, ko te wakarite wenua, ne? Āna. Aira, i taku nei mōhio i tēnei wā tonu ka tirohia, tirohia o tātou ki te papa, kia mōhio pai ai, kia kore nei ngā paru, ngā paru kino me kira, e tō ai, e noho nei ki te wāhi tēnei wā tonu. Koira he ngui ngā mahi o ngā kaipūtai au me ki, e ranga haua, kia ki te pai ai, te noho o te ware, o te kāinga, o te wāi. Ki tērā, ka taia e mātou te iwi me ki, ngā iwi, e kapia nei a tātanei mai i te karakia, ka whakapure nei i te whenua, me te mahi ngātahi ki tērā ta o te kaunihera, kia timata ki te hanga i te
te tīnana me ki rā o te ware. Ai tika tau. Heoi anō, ka tiro atu o ka rongo au ki ētehi o ngā kōrero a ngā taonga I waihotia ngā mātua tūpuna. Engari, ko te, kaori I kite. Au taonga, o roto I te whenua. Kaori kite. Ana, o koira. Ko te tūmana ko kia mātou, kia noho pai ai te āuatanga o te papa. I te mea mena he taonga kei reira, he nui ngā mahi anō tā mātou kia taia te hiki, te wakanoa nei, te tapu, rā āuatanga. Me te mōhiu anō, I taua wā ka tīmata mātou I te hanga I te tātou me ki rā o te roe. Kia kawea nei tō tātanei Māori ki rō I taua ware. Ko pērā, ko te tirohanga o te kaunira me te iwi, kia hāngai ki tērā o ngā mahi ipurangi, ko te multimedia, te āuatanga, te tūmanako, kia whāki nei I tō tātanei mātauranga Māori, huri noa I te ware. Ko te pau ware me ki rā o tō tātanei ware puka, mātauranga me ki rā. He pau ki tō tātanei pau kuia a rua putahanga. Tata ki te 2 mita, 3 mita rānei, te taitai o tēnei o ngā pau. Wow. Ko te tūmanako ka noho ia ki te tihi o tēnei o ngā pau, ko te āuatanga kia rite ki te korowai. Me tōna upoko noho ki te tihi o taua o ngā pau. Koe kite I tō tātou nei pau kuia, tūpuna kuia ki the hut, ne? Ana. Ne, te ware ōrua putahanga. He āua pērā ki tērā, I hara I te mea orite, engari he āua pērā ki tērā pau? Ko te kāro, ana, ko te kāro he āua rite, ingari ko tēnei mea he pērā I te contemporary. Tēnei wā tonu, rite ki te tangata nei, tō tātanei kānohi era pērā I tō tātanei o Kairo. Pērā I te āuatanga ki te ware o ruoputanga. So, I roto I tērā he rama, ko te tikanga o tēnei, ko hangaia te karahi I te paunamu, ko te ka taia te rama ka puta I tōna upoko, I tōna kānohi, hei rama nui ki te tini ki te manu. Ai, ki te nui o rama. Ai rā. Te rama o nui. Ana, so koira te āuatanga o tēnei, so aha koa korua putanga tonu. I tēnei wā, ko tana, ka hangai tēnei ki tōna mātauranga, me te mōhiotanga ka puta, ka whiti mai, te rā me kira, te rama nui, te māramatanga, ki te tini, ki te mano. Hoi anō te āuatanga o tēnei wā. No reira, he wānanga kei te haere, ne? Ana, kua wānanga hia. Mā iwi, mā te kauni, mā ngā kauni era, mā I tehi atu o te haupori, ne? Ana, o koi rā, ko te tau tua toru tēnei ka wānanga hia mātou ko ngā iwi. I runga ko rua nui, tautoko nei, kawe nei te nuinga o tēnei o ngā kōrero mo tana pānga ki tō tātanei kāinga I kua nei. Me te whakamāramatanga ki te āuatanga o tō tātanei kuia, rā momo. Engari, ka tāpiri atu ki ngā iwi wā, ki tōna pānga ki te tini, ki ngā waka katoa. Me ngā wakaro ki tōna, te ratu o ngā taa
i tōna haringa ki tā Tainui. Ka Koe pai. rā ka hoki, Tēnā koe. ka hoki Tēnā mai koe. ki tēnei, me te āuatanga o te kiwai o te kete. Ana, tika tau, tika tau. Koe. Ai, e tika ana ki te wakapiri mai ki a tata, a Tainui me Taranaki i raro i te pau o tō tātou kuia. He hononga anō tērā ne, Reg. Ai rā, en koe rā te mai, te nunui o te mai, kia mōhio pai ai te katoa, tēnei o ngā kōrero, me te hononga ki ngā iwi me ki rā. Te wheke o tō tātou nei maunga. Engari mō tātou, ko te tai wakararo me ki tēnei watonu. Nō reira, he wā tuatahi rā ka piritahi mai rā ngā iwi o Aotea. Me ki rā ko Taranaki iwi, ko Ruahine, ko Ruanui, me ngā rauru kitai. He wā tuatahi? Mō tēnei kaupapa, e rangi kia mātou ko te tūmanako ka mahi ngā tai ai tātou ki ngā kaupapa katoa e pāmai nei i te hāpori, i te roe katoa. Ingai koe nei te i o ngā mea hei wakanui nei i te rohe. Koe rā ka pātu ki ngā tōpito e wā me ki. Atu i tēnā ka mahi ngā tahi ki tērā iwi ki tērā iwi. I runga i ngā kaupapa e pā atu ki a rātou. So koe nei tētia ngā mea, i te mea mō te roe katoa tēnei ware. I ara he ware mō Ruanui mō te āwera, he ware pukapuka āroe tēnei ware. Ka pai. Nō reira, kei te tū tonu tō tātou nei ware pukapuka. He oi. He aha te rereke, he mea, he ngā tapu rereke mai te ware o anaia nei, ki te hanga o te ware e naia nei. He rereke ngā tapu. Ka hāngai ki te tau 2000 kōtahi rau me ki rā te tirohanga tēnei ware hau. Aroa mai ka kare au e tae te whāki atu i te whakāhua o te ware hau ki tēnei. Ko te mea o tēnei, i tēnei wāhe e tawhito. Āhua paku nei, en kare te au atu e rā ki rō i te mea tana iti, tana pakutanga. Koe rā, ko te mea hau, he ware mo te katoa. He wāhanga mō ngā tamariki inoi e rā, he wāanga mō ngā wānanga, he wāanga hei kai, ko te wāhi i wāhi me ki, ai wāhi, ko te eyesight. Ira katoa ka noho ki tēnei ware hau. I tēnei wā, ko te ware pukapuka i tēnei wā, te ware pukapuka āpitianga me ki rā, te Library Plus. Aira, he mea tawhito. Ka pai, he pai tēnā mā ngā manu iri ka hara mai ki Taranaki, ki te tonga o Taranaki, ki te whai pānui, ki te whai me ki rā information, me ki ka noho aua ware ki roto i te kotahi ware. Nō reira, tēnā pia, hei a te rātau ka timata mai te hanga o te ware? Hei te rātau, ko te tikanga, ka timata te hanga. Ko te tūmanako, i te mutinga kē mai o te ko i tātea. Ka timata te hanga, tērā wāhanga ko te karakia, ei hokarite te papa, ka tahi ka timata te mai hanga. Ka pai, cause he wahanga anō tērā, ne? Ana, he tikara. He wā, hei mai ngātai ki te tāo a tātane iwi. I te mea ko te rahi o te wenua, he me nunui ka paki nei. I te wā ka tai atu a Taranaki ki Kāwia. Ki te wakatū wera i tau warenui i reira, au e taukiri.
You know, he maha ngā mai kei orotu I au āhuatanga o te tūwera, ne? Ia, tautoko au I au koe te rai o te ware. Oi anō, ka hoki aku nei kōrero ki a koe e pāna ki te urutai I tēnei wā tonu. He raruraru ki te kimi mai I ngā rauemi, e rā mea katoa. E hara ko mātau anahi o Taranaki, ko tātou o Aotearoa. Nō reira, pēhia ngā kaimai, ngā mea ture, ngā tikanga, ki te wakarite tēnei whenua, me te hanga o te ware hoki. Ana, en kei te mai tonu mātou kia whakatō nei, kia whakarite nei tērā o ngā ture me ki, o te mati uruta, kia whai nei ngā tikanga o me ki rā o te parimata. He piki mahi kia waiho ki taku nei rangitira o te tumu wakahari te koro matua rā, nā rāua I whakatō nei I tērā āuatanga. Ko te mea nui ki au kia noho pai ai kia tiaki nei I toa tātou nei wakapapa. O ki tērā o ngā kōrero a tātou nei wanaunga uri no to tātou nei maunga. Kia tiaki nei I te wakapapa. Well, me ngā wakapapa o tō tātou kuia, ne, a rua putaona. Ai, te maa o ona wakapapa o roto I aia, ana e. Nō reira, mena, ka tae te wakamai ana mai, me te hi koia, ngā hi koi roa. O, ka tae e mātou ngauri, te wakatikaina mai rā I tōna tūwera, ne? Ana, en koe rā, so, taku mei ki takuna rangatira e kia poipoi nei tērā o ngā mahi nunui, e rā ngā ture. Me te mōhio, ko te mea nui ka noho pai ai kia tiaki nei a tātou katoa. Ai, tika. Me te mōhio, te mahi o tātou nei kau mātua pā ake e noho nei, kia tiaki nei e rātou. I te mea ka kawea nei, rātou pērā I a Turangapito, e rā momo, e rā karaua, e rā kuia, kia kawea nei I te reo. Yeah, he aua wiriwiri e a tātou nei kuia kaumātua I tēnei wā tonu. Nā te putaina mai o te COVID-19 o roto I ngāro e ai. Engari, ka tūwera mai ngā kite o Tamaki Makaurau, hei a tērā marama. So, you know, ka tūpato. Engari, tēnā pia me whai tehi wā tāua ki te kōrero Pākehā, hei māramatanga mā rātou e wakarongo mai rā kia tāua, ka pai? Kāna, e tika tērā. So, you know, again, that brief kōrero, I think, orotu I te reo, I think you've done a wonderful job there, so we won't go there. But again, you know, started 4 years ago. Kāna. It started 4 years ago. Now we're at the stage of getting the whenua ready. So just a little brief on that, Reg. Yeah, so our at the moment we've got our demolition crew who are almost finished removal, the demolition of the old buildings. And then we've got to do some testing around the soil and the land. So our archaeologists will complete those reports just to ensure there's no ngā rara me ki below the ground, whether it be the likes of asbestos, etc. So we do a lot of testing to ensure that that's all safe. Once we got through that process, so hopefully at the end of this calendar year, then we can start looking at the next process, which is the build. And so, of course, we'll get our iwi and the council to collect the Māori stone to represent each of our 4 iwi and the council. And so we've been planning that for a while. And they will be laid, of course, at the threshold to our whare. The hope is, we say the hope, because we've got to make sure that our construction team can do it, but the threshold will be clear, see-through, so they'll be able to see the 5 Māori stones as they go into the whare.
Ka pai. So, yeah, And and of course the karakia will go with that. Ka pai. So, there's been restraints with COVID-19, in all the countries feeling it, resources, getting to, areas on time, and that doesn't happen. And, you've got a delay and all of that. So all of that's happening at the moment now, isn't it? Oh, yes. I mean, we're already 6 months behind where we were planned to be because of COVID mainly. It was delay after delay. Of course, when there was shutdown and a lockdown, we couldn't get our contractors out there, and we had to delay, or of course, even finding the contractors because there needed to be a lot of work done to ensure that we had the right people. So we are behind already, but that was we can't be helped. Hopefully, in terms of resources and all equipment, that will be available as we need it. But again, it's an impact on the whole world. It's not just us. So we'll take what we can get. Hopefully, when we can get it. I think everybody's saying that at the moment. We'll take what we can get. But also our kaumātua and kuia again. We don't know what it's going to look like in 2022 because there's a lot of borders now opening up, and it's really just about keeping ourselves safe, following the rules, neta. Yeah, and so as I said, for us, I know that our CE Wade has been looking at how we can do work best and to ensure that the safety of all staff and workers. And of course, our wānau, like you say, our pāake, they're looked after as well, especially with the amount of involvement that our 4 iwi have in this process, in this build. Mm-hmm. So you talk about the 4 iwi. Who are the 4 iwi? For us in South Taranaki, of course, that is Taranaki Tūturu, Ngāruahine, Ngāti Ruanui, and Ngārauru. So those are our 4 iwi that sit or reside within the South Taranaki district boundaries for us, and so we work mainly with those 4 iwi. Does not mean we don't have much to do with our other 4 cousins, but it is mainly that within South Taranaki. Ka pai. So we're looking at around next year to have the build done, or we'll get the build, start on the build. Yeah. Aha ko te aha. So is there anything else that I mean, we'll do a catch up again without a doubt. But like at present now, how's the community feeling? How's everybody feeling? There's a mixture. I know even within my own household, there's a mixture of feelings in terms of how it's going, in terms of, especially with COVID. But in terms of the work, as I said, it's lovely. We take our dog for a walk in the evenings around the street, and it's quite nice that we come past at about maybe 8 o'clock. And of course, the demolition team are working. They work predominantly at night, so that the majority of the rubble, etc., and anything that could potentially cause hazards is during the late hours. But there's still lots and lots of locals just taking a look, taking videos, taking photos. It's wonderful. I just think it's wonderful, over and above everything that's happening at the moment now, because every second word or every conversation that you have is about COVID-19, and to have a kōrero like this is lovely. So it's something for our people to look at. And nei rā tākou e mihi atu nei ki a koe, te tuata i rā. We are coming down to a half an hour. But nei rā tākou e mihi atu nei ki a koe te tuatai. Engari ki te kaunihira o Taranaki ki te tonga, ki a tātou nei iwi, Taranaki, Ngāti Ruanui, Ngāruahine, Ngārauru Kītahi, engari he hoki ngā maara tērā he ngā kau aroha ki tō tātou nei kuia arua putahanga me tōna hanga. Nō reira, tēnei ta mihi atu ki a koe koutou rā e wakarongo mai nā. Nei rā tāku, e kōrero atu ana ki a Reg Kōrau. Kai wakahaere Māori o roto i te kaunihira o Taranaki ki te tonga. Nō reira, tēnā koutou katoa. Pai marire? Pai marire. Ka pai. Okay. Yeah.